Kitutu cha North umwasike Japhet Nyakundi nigo abasabira abakenya wakachikura gwetera kisera na magenderali akobakorera tali asinge njoba kurwa asigiteka ukwana n'abanachama b'ekyama gya UDA imyanya make abasayikirana eliyo kumerana n'abanachama b'ekyama ekyo nigo mujumbo yatebire muniga nkenene yogochya gukora obochori bw'abarayi b'ekyama ekyo kurwa asensemelia mashinani nokwenike buna abarayi yabo n'abarabo mbachi gotebe michando iyo gotoka kurwa ase chiwodi obacholi obwa UDA nigo barachi gokorekana homoelio w'umutinyi ogocha amwa tuyigurege kyabarayi ngejude n'abarayi tugata abarayi bagabari gorari bogasita nsa mwega tutwara abarayi bande abaraba gochoro kurwe polling station esa babuza n'abarayi kurwe polling station nese ngejo etotagete lilia ayo kwa gewesi mkuru Nairobi na William Ruto hata itoko manyanga ki magenche osebomba ba igari nsari getuokeri ingore igari amayozo wowe waikiri gari mungu wetu so we gato chaka go strengthen the party kurunse gochigoro ngejote to twara baraya bange ngorari lakini nsa barayi bayi ono ko to kuara barai na ndio itaga police station wala ni chechema ni police station ile sababu tutakete to igore tonyora barai amande ko rusaria bali baranyara koni bato tege mechadere getuo munda wande wana kiga tege tuo kiane inje mechando to wate na mahalestima mimi nimewaambia siasa ni maendeleo. Siasa sio sura, hatuchagui viongozi kwa sababu ya sura, kwa sababu ya dini ama kwa sababu ya mahali anatoka. Tunachagua viongozi kwa sababu ya ile maendeleo ambayo anatuletea. Na tukitoka hapa tukiwa na uchungu wa changamoto ni ya kwamba tumesikia kuna bode wa housing, lakini sisi hatuna. Situkupatie nafasi na yeye atuletee hiyo affordable housing. Unajua asiwezi anza siku moja. Tumeanzia mahali hapo na hapo. Akitoka hatujui kama unataka